Ассаламу алейкум, қырғыз елім. Бардыңыздарға чоң рахмат. Сіздердің дуаңыздарменен, сіздердің қолдауыңыздарменен ушул жеңишке жетишип отурам. Бардыңыздар куттуктап жатасыздар. Чоң рахмат сіздерге. Аллах разы болсын. Бүрсү акырындык менен бардыңыздарга жооп берүүгө аракет кылам. Барыңыздардан Аллах разы болсын. Алга Кыргызстан. Кыргыздын желеги ар дайым чоң ареналарда желбирей берсин, иншаллах. Дагы чоң ареналарда желбиретебиз. Бул башталышы гана. Всем ассаламу алейкум. Кто мне переживал, кто мне заболел. Всем болельщики, спасибо большое. Казахстан, Узбекистан, Россия, всем СНГ, большое спасибо. Это общая победа. Alhamdulillah for everything.